General Reformado Lerianan Timur Hamutuk Povo Turiscai realiza misa agradecimento celebração aniversário Valentil Badala 50 iha suku Mindelo posto administrativo Turiscai município Manfahi. Iha bibang Padre Celebrante Padre José dos Santos de Silva lehusi homilia sexta nedehan ohing halibur hamutuk celebra misa comemoração aniversário Valentil Badala 50. Iha loron importante hanoing luta nain liu saudoso Nicolau Lobato no herói sira seluk ho luta nain sira nebemak Moris basira nia dedicação tomak hodifoan lori raine hetan ukun rasikan. Ikikliu ihei inimigo ni mata. Mas estamos saída makuin loron estamos filme hamutu kene por celebrar itane vitória e busi luta. Ita konseptu tenaman sira wan tur heliane ita la hatene ita rumah sira bel firme ita la comprende on sa sira ne luta ne pero pode ser acontecimento malo na bemaka la bela ita la bela comprende ita ne razão humana e dalam rumah nos ita na passer ita la rumah momento malo na bemaka marcante sira bus la comprende tam sam tu la acontecida. Padre José Humilha hateten maromak foti emariku sira nia fatin hodi foti fali ema kiik sira nia rai buat dia hotu ba ema mukit sira hodi haruka emariku sira fila fali holiman mamok. Padre ne mosedehan maske timor kiik iha mundu nia matan mai be ho strategia luta nain siranian lori rai ne hambrik nudar rai ida demokratiku no independencia. Padre Mosdehantan liga ho luta nain sirania dedicação fo antomak baraine o insa ho fo insa sira. Label ho sudet saida makna saung no estado fo. Mai be jovem sira mos buka hakazan ho di fo buat diak baraine iha processo desenvolvimento nacional. Tur observação de bestel hetan anti celebra misa general reformado ho equipa to iha osnaku. Comunidade turiskai simo ho taratais lianda doli tuir kultura manufahinian. Husi Turiskai Emerenciana Pinto STL News.